وەکی و دنوچەیەکی دیت شازدێ vê mehê li herêma Şengalê apoçî gel derxistine xwepêşandanekî dewleta Tirk protesto dikin û bang dikin ku apo di zindana xwe di rewşa wî baş be û azadiya apo azadiya Şengalê ye. Azadiya apo azadiya Qamişloyê, azadiya apo azadiya Hewlêrê ye. Azadiya apo azadiya Arjantînê û azadiya apo azadiya Mozambîqê. Krîz û problem û kêşeyên li Efrîqa, welatê Efrîqa çêdibin darbeyê eskerî çêdibin ji ber ku apo din rê zindanê de ye. Lehî û barana ku li Lîbyayê çêbû, erdheja ku li Megribê li Fasê çêbû, sebebê wê, sedemê wê girtina apo di zindana Êmralî de ye. Mantiqê apo çi ye? Ev e. Yani hemû tişt vedgerînin serokê gelê Kurd û vedgerînin xwe ku roj nayê hilê roj tê hilê ji bo xatirê PKK û apo. Bi vî zihniyeta hanê PKK heta roja îro berdewam kiriye û li dora xwe girseyekî gel wekî hevîr, wekî kerî vir didibe, vir ditîne. Ev girseya hanê çi kesên ku berjewendîperest dibin, kesên ku bi rastî hîna dibin bandora xapandina PKK de ne. Li gorî PKK diçin, yani PKK vî hevîrê hanê çawa bistirê, bavê ji kîjan tenûrê, bavê ji kîjan ceng û şer li gorî wê dimeşin. Şazdê vê mehê li Şingalê tu derdê Şingaliya nemayê, tu êş û jan û azarê wan nemayê, tu problem û kêşeyê wan nemayê. Tenê a serok apo maye, tenê a Abdallah Öcalan maye û ê jî dî li Şingalê derketin û Arab jî derketin. Erebê Şingalê pir xemgîn in, xew bi çavê wan nakeve û çêr nan naxwin ji ber ku hingî xembar in, hingî bi rewşa apo û serok apo mijûl dibin li Erebê herêma Şengalê, êzdiyên herêma Şengalê. Hûn vegerin tekstên PKK hemû nabêjin Kurd, dibên êzdî, yani nasnameya netewayî a êzdiya ê ku hêzê didi vê mesela hanê piranî PKK'yê. Yani ez qebûl dikim wekî kes, wekî nivîskar êzdiyê xwe wekî netewe lê dinere, ez yani mafî wî ye. Êzdiyê xwe Kurd dibîne, ser çavan mafî wî ye, ew çawa li xwe dinere kêfa xwe yê. Êzdiyê xwe Ereb dibîne, êzdiyê xwe Ermenî dibîne, êzdiyê xwe xwe ji kîjan aliyê dihesêbe, ez vî mafê hanê didême. Lê hêzekî siyasî were vê mesela hanê teşwîq bike û gur bike û sîwanê jêr bibîne, vegerin li medya PKK hûn ê lê binirin ku hêza PKK pir vê mesela hanê gur dide. Nasnameya netewayî a êzdiyan ji bo wan ji Kurda û ji herêma Kurdistanê qut bike û tê xibin kontrol û bandora xwe. Helbet hinek aliyên êzdiyên wilo tundrew di nav Kurda jî de hene, tundrew di nav êzdiya jî de hene. Hinek wî aliye hanê kêfa wan, xweşa wan li vê mesela hanê tê. Loma wê biçin li def û zirneya PKK xwin û benîştê PKK bicûn û piştgiriya PKK bikin ji ber ku hêza xwe, hêza daxwazên xwe di piştgiriya PKK de dibînin, de xemnake bere ew jî ji mafê wan e, yani vî karê hanê berdewam bikin. Lê hêza siyasî wekî PKK win dibînin, yani ez nizanim, yani me re nema îdî dikare xîtabê PKK bike. Yani ev kesê derdora PKK ku çawa PKK dixwaze di medya xwe de, di polîtîkeya xwe de êzdiya ji Kurda û ji Kurdistanê
قط بكو شو بكو تيخ برحتي تيخ بن كنترول أخوا و باندور أخوا هلبت جلك إزدين ولات باريز إيد خوازن وكي إزدي جي الخبنرن وكي نتواجي الخبنرن لكيف وانش بكا كير ناي دوجن أم إزدين أم نكردن لين بكا كيشين عاجبين أفهنا أف ميناكجي هنا يعني إزدين خو كرد دحسيبن وخواج نتوايا كرد دحسيبن ليه خواج أولك جدا دبينن كو بكا كنا عاجبين أو جي هنا يعني باشه افتشت قومي كهلا حفدي ويمهي لشنگالي چه قومي پشتی خو پیشاندانا پشتگیریا جه آپو و سربست بردانا آپو آزادیا آپو آزادیا شنگالی روژا پشتی وی چه قومي حالا می بنرن دی سالن و چه کی بنرن به چه چوبو یر لشنگالی رودا Roja şazê mehê xwepêşandana piştgiriya ji apor jiyana apor xweşiya apor apod bin parastinê de yê dibin ewlekariyê de yê ne Daeş dikare bigêje wî ne kesek nikare bigêje apo Tirk jî nikarin bigêjin apo yani Tirkên ku bixwazin apo tasfiye bikin ya wî biêşînin ev 23 sal e ciyê herî parastî ciyê herî bi ewle zindana apoyê لي شنغالي وفاوا ديت حفدي فيمهي ابنا إيريشا عاولة ووينا داوي بيجي إيريشان دولة ترك باشا يعني اف مردين برهفدو يعني تو گل دادخين خبشاندانا دولة ترك جي روجع بشتيويته لهري ما شنغالي إيريشي هرمي ديكه افتي چواتي شروع کرین سیاسی PKK برادر کبن و روشهانه و دیمنهانه جمر بچکی راوه بکن بچکی شروع بکن جبو کم تی بگیجن ام فهم ناکن به مثلا هنی او فهم دکن مجیه وانی قراسه مجیه وانی گبگبه او و مثلا هانه دکارن جرایا گشتیر شروع بکن و راوه بکن و اقناع بکن يعني كاهلا او سي كسي هانجي كينه لگوری یه پشه یکینه شنگالی پاراستنا شنگالی دبیجد سی شرواني وان هاتن کشتن کینه چنه سی حب يعني نديارن يعني دبكو PKK بن دبكو بربرسي PKK بن ليه ما يقولوا قبول لكن وكي لقوري داخوانية داخوانية PKK لشنغالي امی وكو وان قبول بكن سيكش يعني جيانا خوش دستانج بر إيريشا دولتا ترك باشد چما هريما شنغالي ديك آرمانج بو إيريشين دولتا ترك وكي كنت عافرين كر آرمانج وكي تسريكانية كر آرمانج يعني تشما شنغالي جي ديكو قرباني إيزدين كوفيد اشتهاني قبول دكن وجداني وان رحت دبيجة خمناك برا دولتا ترك إيريش بك بفروكي خو بتشتي خو لهريما شنغالي خمناك اف قلني سرخبونا شنغالي سرخبون و آزاديا شنغالي اگر کسن ولو دناوا ازديا دهبن دبر قبول بك ايما از بخوا از نه ازديم لأس خوا وكي ازديد بينم و از مثلا هاني قبول ناكم يعني هبونا PKK سدمي بان ايري شيهاني ايرو شروانن يپشين سبا و سيفيل ببن آرماجن ایریشن PKK و دبکو هریم به تواییش که ببن داگر کرنا PKK چواکو سریکانیه و عفرین کت بن داگر کرنا دولت ترک جبن سری PKK يعني مترسي و گمان هیه کو سيناريوي عفرينشي لور دوباره ببن ام ناخوازن يعني از وقت کس ناخوازن تشتكي ببيرنجي نه لشنغالي نه لحريمه جيدن دوباره بلو ما هم ذي مسألة هاني رخنا دكن باش كام شخور بنرن PKK چوال خود نره يعني چوان زيكي
حشد الشعبي چوانی زیکی حکومتا بغداد دب دنابرا پدکه و ارتشا عراقی پکیکه کی هل دبجیره ام لوی داخویانیا هانه وگر ننوی کفنه لی خمنا که ام جارکی دین جیبو وشینن بچکی لسر وی با آخر دولتا هاتن دولت عراقي ايه هاتن ويشان قال ما وان يعني حتى ما شرطي ناقن حتى تشجع رایدار دولت ترسی قدر پر ند کنی تکم نشان قال او حقیقت راستیه که ندویرین ترسی پیشمرگارا تکم نشان قال يعني ابنا همون برچ ابنا تشتی حقیقت اینه هم تشتی که بشارتی نبیجن جه بغداد دچون شامل هاتن قامش دادا ما دیچو دوانی یا باشه دیچو دوانی وانين الفدري ما هيسكرن ما قوات دوان ما سلاح دوان ما جلد دوان ما حرتشك دوان والفدري ما جو هري دسبيك الفدري بيراقي على بيراقي عراقي راكري عالمي عراقي راكري مرة كري عراق شو قال الفدري ده كمان مسألة كنت عراق بخا كانوا بيش اتفاقية لسر شنغالي بكي إرادة شنغالي الناس نكي يعني خيانته يعني بدم فرقة برزاني نام منين كيف اتفاقي قريبة يجبوي ما قرينينه اتفاقي قبل إرادة قال أو اتفاقي مرفوضة يعني ناي قبل كر برادری هانه خویایی یعنی شیوه آخافتناوی دو که کپید آخوه نه خلک شنگالی اندامی پککی کاجا پککی ویش عفرینه آنیه دبکو یعنی جهر خلک عفرینه اگر اون وی کسی ها ناز دکن بیجن اون دکارن به کومنت داده بیجن کو اویا کی جکوبانه یه عفرینه جوی دبره هانه یعنی از لگوری گمانه مش روشاوای کردستانه و لگوری گمانه می نه ازدی یعنی تعلقاوی با اولا ازدایی تنه نهال لور بی برپرسی عسکری کیوی کریه برپرسی عسکری پککوی کریه برپرسی عسکری لیل جدوی وی و او خود بیش یعنی اف کسین کو پکک د پاریزن و دیویژن تیکلین پکک به داگرکرین کردستان رتنه و بلگه کی ج 1909 بلگهین کو اثبات دکه تکز دکه کو پکک گریدای و گریدانی و پیوندین و به حشد شعبی ره به رژیم عراقی ره به ایرانی ره و حتی به سوری ره هبو و هی یعنی حتی بنیرن چه بیجه یعنی به کردی کی ولو داخل مرد دیگه چه بیجه یعنی ولو به سربلندایی ولو قروجیتی آخوا یعنی قروجیتی جیجه برومترن يعني افكاري هاني نكاري بيقولوا ما دولة عراقي اني شنغالي يعني دولة عراقي ندوي ريج بر بدكي ور شنغالي ما تكي تبكي تابوچيه تخابوچيه تفي كاري قريش كري كاري قروجيا كاري كنت ج ارتشا عراقي ج حشد شعبي به پالو پشتو مرتال ولدجي هیزه هریما کردستانی لدیجی پیشمرگه یعنی اشکره و تکز و زلال و جدوه اندامن پککی کو و ریوبریا پککی لشنگالی میناکا خوری سریا دموکراتیک لشنگالی اوه و جاتو گازنی خوش بغدای دکه و تو دبیجه ما ویکر گرک بغدای پیمانا لسر مچینه که اف ایخانت اف نظانم چیه لدجي كردان را بأبناء خانته تزاروكي شنغالي بك شروان وان بشيرين دبريدن أبناء خانته حكومتها هريما كردستاني وبغداد الهفدو بكن شوروي حسيب دك إخانت على كردي عراقي بغداد أو بهفر رونين الهفدو بكن شبكن شنكن
mesela kindirine gredayı wane. Bes tu partiyekî Kurdê Tirkî tu biçû bi Bexdayê re bidû bistîne, tu partiyekî Kurdê Tirkî biçû bi rejîma Xomeyni, Xameneî, rejîma İslamî a faşîsta Îranê re bidû bistîne, tu wek partiyekî Kurdê Tirkî were bi rejîma Hafid Esed û Beşar Esed bidû bistîne, ev ne yani ev qirêjtirîn îxanet, ev gemartirîn îxanet. Yani qurocî parastina rejîma Tirkî dikin. Qurocî jî ji we çêtir. Qurocî jî tu projeya wanî siyasî tune. Nabêjin em tevgera azadiyê ne, dibin navê tevgera azadiyê xulamtî û zilamtî ji rejîm û dagirkerên Kurdistanê re dikin. Vê nabêjin. Cehş wilo nabêjin. Lê êwe win yani cehşên bi cil û bergên îdeolojîk û bi navê tevgera siyasî. Yani di demên pêş de bi zimanê Erebî, bi zimanê Kurdî ez ê vê meselehanê têkiliyên PKK û rejîma Sûrî bi belge, bi daxuyanî ê PKK, ê keneke teneke ku çawa sersaxî dişîne ji rejîma Hafid Esed re, ji malbata Hafid Esed re bi mirina Hafid Esed. Keneke ku qaşo Kongreya Netewiya Kurdistanê ye. Ku eger li keneke li Rojavayê Kurdistanê wekî beşekî Kurdistanê bidîta, eger Hafid Esed wekî dîktatör û faşîst bidîtana sersaxî jêr neşan. Lê ji ber ku PKK jê xwestiye, keneke wê tiştên bi vî rengî hane ew ê bişîne. Ez ê van belgeyê hanê bidim ber rûyê Zübeyir Eydar û ev kesên ku di hundirê kenekê de dişuxulin ji xwe binerin sersaxiya we di demên pêş de. Yani ne mijara vê xelekê de di demên pêş de zêvan meselê hanê eşkere bikim. Şa wê dîsa wê hinek kes hebin wê li çepikê bixin vê baş kirin. Siyaset tektîkê heval. Siyaset taktîkê heval. Me nizanim çi û bi vî mantiqê hanê biaxivin. Vayê daxuyaniya endamê PKK xwelîseriya demokratîk a li Şengalê çêkirî eşkere dide diyarkirin rola PKK a genî, rola PKK a qirêj, a xulamtî û ajantî û îxanet ku di nav de gevizî. Yani rejîmekî dagirkerê li Kurdistanê li Mozambîk hebe, li Ercentîn hebe wê PKK biçe xwe bigîne wê rejîma hanê pêrê peywendî û têkilî çêbike li dijî gelê Kurd li wî perçeyê hanê. Eger perçeyekî Kurdistanê li kî derê hebe, li Sri Lanka jî hebe, wê PKK biçe bi rejîma Sri Lanka li dijî doza Kurd li Sri Lanka li vû tevgerê bike. Vay xuya dîroka PKK li ber çava yani. Tiştekî veşartî îdî nemayê. Lê xem nake. Hinek kes wê werin bêjin tu mîte, tu pera ji kê distîne? Ê pera ji mîtê distînin serok apoyê we û serok xapoyê we hîna dema li Tirkiyê bû. Pera ji mîtê distin. Pera ji Necatî Keya distin û ê ku bû zavê mîtê bi rêz Abdullah Öcalan bû ku bi Kesîre Yıldırım re zewicî